Reka tubashimire kandi tubaha ikaze mu dukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Namakuru abatandukanye agenda yibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye n'amakuru kandi by'umwihariko yibanda ku yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Imwe mu dukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubaha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka amakuru yacu tuyahere mu Burundi nyuma yuko umutwe wa Red Tabara ugabye igitero mu ntara ya Bubanza mu Burundi maze kigahitana abatari bake harimo n'abasirikare b'iki gihugu, maze leta y'u Burundi ikakomeza kugenda ishinja u Rwanda ko ari rwo rwaba rwihishe inyuma y'ibi bitero umutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda ugaba mu Burundi. Ubu noneho Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Generali Ndirakobuca yatangaje ko ngo iki gitero cyaba cyaragabwe n'abarundi bagenzi babo cyangwa se abaturage b'u Burundi. Mu yandi makuru kandi hakomeje gutangazwa, reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko urugamba ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje. Amakuru rero hakomeje kuvugwa noneho ubu ngubu abagaba b'ingabo z'ibihugu byose byohereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23 biravugwa ko bateraniye i Goma. Mu yandi makuru kandi akomeje gutangazwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu noneho ngo hari ibibombe bibiri bivugwa ko ngo byaba byatewe n'umutwe wa M23 maze ngo bikaza kwibasira ingabo za SADC. Mu yandi makuru kandi hakomeje gutangazwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iperereza ryagaragaje icyaba cyarishe Minisitiri Okende. Mu yandi makuru kandi hakomeje gutangazwa nuko Lieutenant Colonel Kabera yaba yaburiye abakomeza kugenda bavuga ko bazatera u Rwanda cyangwa se bazagaba ibitero ku Rwanda. Mu kanya ni mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero mu makuru yacu ku buryo burambuye n'ubundi tuyakomereze cyangwa se tuyahere mu yarimo haravugwa mu Burundi nyuma yuko umutwe wa Red Tabara ugabye igitero mu Burundi mu ntara ya Bubanza maze kikaza kugwamo abatari bake. Uyu mutwe wa Red Tabara watangaje ko iki gitero cyangwa se waje kwigamba ko iki gitero cyaba cyaraguyemo abasirikare b'u Burundi bagera kuri 6. Si ibyo gusa kuko yatangaje uyu mutwe wa Red Tabara watangaje ko ngo ni ingoro ya CNDD-FDD cyangwa se n'ingoro y'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryaba ryarasenywe. Si ibyo gusa kuko uyu mutwe wa Red Tabara watangaje ko waba warafashe n'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi. Nyuma rero yuko uyu mutwe wa Red Tabara ugabye iki gitero mu Burundi, leta y'u Burundi yakomeje kugenda itangaza ko ngo iki gitero uyu mutwe wa Red Tabara wagabye ngo ucyaba ngo u Rwanda rwaba rubyishe inyuma cyangwa se ngo rwaba rutera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara ngo kugomeza ugaba ibitero mu Burundi. Nyuma y'ibyo byose rero uyu mutwe wa Red Tabara wakoze ubu noneho Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yagaragaje ko abarwanyi umutwe wa Red Tabara uheruka kugaba iki gitero mu Burundi ahitwa nyine mu Bubanza ngo baba ari abaturage b'igihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ngo. Ariko mu gihe perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye we yavugaga ko ngo uyu mutwe wa Red Tabara ngo cyangwa se uyu mutwe wa Red Tabara iki gitero wagabye ngo cyaba ngo u Rwanda rubyihishe inyuma. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa nyuma yuko iki gitero kigabwe, leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye umaze igihe ushinja cyangwa se avuga ko ibi bitero ngo u Rwanda rubyihishe inyuma. Ubu noneho Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu General Gervais Ndirakobuca we yamaze kugaragaza ko ngo iki gitero uyu mutwe wa Red Tabara wagabye mu Burundi ngo
ari abaturage b'u Burundi. Ndirakobuca yabitangaje ku wa gatanu w'iki cyumweru ubwo yari ahitwa Igihanga aho aheruka guhurira n'abagize inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara n'inama yabaye nyuma y'amasaha make umutwe wa Red Tabara cyangwa se uyu mutwe wa Red Tabara ugabye igitero ahitwa Igihanga mu ntara ya Bubanza. Bivugwa ko iki gitero uyu mutwe wa Red Tabara waje no kwigamba ko ngo muri iki gitero waba warishe abasirikare ba leta y'u Burundi bagera kuri 6 ndetse si ibyo gusa ko muri uko uyu mutwe wa Red Tabara wanatangaje ko ngo waje gusenya ingoro y'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD riherereye muri iyi ntara. Nkuko kandi byakomeje kugenda bitangazwa umutwe wa Red Tabara bivugwa ko ufite ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu mwaka ushize n'ubundi umutwe wa Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba, maze iki gitero bivugwa ko cyaje kugwamo abatari bake nkuko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Gusa nubwo byakomeje kugenda habivugwa, leta y'u Burundi yakomeje kugenda ishinja leta y'u Rwanda nkuko yaba ariyo yihishe inyuma y'ibi bitero umutwe wa Red Tabara ukomeza kugenda ugaba mu Burundi. Ariko noneho minisitiri w'intebe w'iki gihugu Gervais Ndirakobuca we yamaze gushyira ahagaragara avuga ko uyu mutwe wa Red Tabara ngo hari abaturage b'u Burundi. Gusa ibi leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ibyamaganira kure ikavuga ko nta nyungu yakura mu guhungabanya umutekano cyangwa se mu gufasha abahungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Mu yandi makuru rero reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe urugamba ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje. Ubu noneho amakuru hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko habagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byose byohereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Biravugwa ko ngo ubu noneho zose zaba zahuriye Igoma. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, biravugwa ko uwa mbere wakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ari umugaba w'ingabo za biravuga ko nyine hari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Jean Jacobo John Mukunda. Nkuko rero bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, biravuga ko yaherekejwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Malawi Meja Jean Kanshisha. Nkuko rero amakuru hakomeje kugenda abitangaza, biravuga ko aba bose bahuriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukomeza kugirana ibiganiro ngo bashake icyo bakora mu rwego rwo gukomeza gufatanya ngo babashe kuba bahangana n'uyu mutwe wa M23. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko ari inama nyine yabereye iyi hari inama ya mbere yo mu rwego rwo hejuru ngo y'abayobozi bakuru b'ingabo z'ibihugu byohereje ingabo gufasha FARDC kurwanya cyangwa se guhangana n'umutwe wa witwaje intwaro wa M23. Zikaba rero ngo iyi nama yabereye Igoma mu rwego rwo gukomeza kugira ngo bashake icyakorwa kugira ngo izi ngabo zikomeze guhangana n'uyu mutwe wa M23 mu rugamba uhanganye muri gisirikare cya Kongo FARDC. Mu yandi makuru kandi akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu gihe urugamba rukomeje hagati y'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC ndetse n'imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse umutwe wa FDLR. Ubu noneho biravuga ko ngo hari ibibombe bibiri byaje guterwa ndetse ngo bikaba byangije ingabo za SADC, ariko bikaba bivugwa ko ngo ari izo bombe nkari izo
umutwe wa M23 nkuko rero amakuru akomeje kugenda habishyira ahagaragara kuri uyu wa kane tariki ya 29 Gashyantare mu mwaka wa 2024 muri Isake mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko hatewe ibisasu bibiri, bivuga ko rero ibyo bisasu bibiri byatewe umutwe wa M23 ndetse ngo bikaza kwibasira imodoka ebyiri z'ingabo za SADC zari ziri muri aka gace, ngo izo modoka ngo ziri mu bwoko bw'ibifaro. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko mu masaha ya 5:30 za mu gitondo haribwo ibyo bifaro bibiri bya SADC byo mu gice cy'ingabo za Tanzania ngo zaguyeho ibibombe bibiri, maze ngo abasirikare bari bahegereye ngo bakaza gukwira imishwaro. Ibyo bibaye kandi mu gihe mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko hari abasirikare bo muri Afurika y'Epfo cyangwa se bo mu gihugu bo mu ngabo za Afurika y'Epfo baguye mu bitero umutwe wa M23 kwa rurimo guhuza cyangwa se mu bitero byahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'izi ngabo. Nkuko ro byakomeje kugenda bitangazwa mu gihe gishize, nibwo humvikanaga ko perezida w'igihugu cya mu gihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari yohereje ingabo zigera ku 2,900 muri Kongo ngo zigiye gufasha umutwe wa gisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, biravuga ko hashize ukwezi abasirikare babiri bo muri Afurika y'Epfo nyine mu ngabo za SADC bahitanwe n'igisasu cyatewe mu birindiro nyine mu birindiro bya Mubambiro, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu mujyi wa Goma, maze ibyo bitero bikaza guhita bihitana abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomeze n'ubundi, nkuko rero amakuru hakomeje kugenda habitangaza. Reka n'ubundi amakuru yacu n'ubundi tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa, biravuga ko iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryaba ryagaragaje icyaba cyari cyangwa se icyarateye urupfu rwa Minisitiri Okende. Nkuko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza, iperereza ryakozwe ku rupfu rw'umunyapolitike Okende byagaragaje ko minisitiri w'iki gihugu nyine ngo uyu minisitiri wari ashinzwe ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iri perereza ryagaragaje ko uyu minisitiri ngo yaba yari yahuye. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, biravuga ko urupfu rw'uyu nyine munyapolitike rwaba rwaragaragaye tariki ya 13 Nyakanga umwaka wa 2023, rwaje kwemezwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, maze bikavugwa ko uyu minisitiri Okende yaba yari yahuye. Mu yandi makuru kandi akomeje kugenda hatangazwa, Lieutenant Colonel Kabera yavuze ko yaburiye abakomeza kugambirira kugaba ibitero ku Rwanda. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda RDF Lieutenant Colonel Simon Kabera yaburiye abafite ibitekerezo cyangwa se umugambi wo kuba bashaka gutera u Rwanda. Kongo, ingabo ndetse na polisi by'u Rwanda bihagaze kandi ngo byiteguye kurinda igihugu ndetse n'abaturage, yerekana ko aho u Rwanda rwakuwe ari urugero rwiza rwo guhamya ko icyubahiro cyose rwagikemura. Nyine yakomeje kugenda agaragaza cyangwa se avuga ko ubu ngo waba ashaka kuba yatera u Rwanda aho yaturukayo hose, u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda, umutekano w'u Rwanda wifashe neza,
bamusubizaho cyangwa se bamurwanya bakamutsinda. Nkuko rero uyu Kabera yabishyize ahagaragara n'ubutumwa nyine Liyetona Koloneli Kabera yatanze kuri uyu wa 29 Gashyantare mu mwaka w'2024 ubwo yari mu kiganiro cyangwa se mu makuru nyine yashyize ahagaragara. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye cyangwa se yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuba rwahangana n'uwari we wese yarugaba igitero. Ibi abishyize ahagaragara mu gihe hari amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi, aho yakomeje kugenda atangaza ko azatera u Rwanda. Nkuko rero kandi byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi yatangaje ko ngo ashobora kuba yasaba inteko ishinga amategeko ikaba yamuha uburenganzira kugaba igitero ku Rwanda. Yakomeje kugenda avuga ko ngo u Rwanda rwaba rufasha umutwe wa M23 mu bitero cyangwa se mu bitero bikomeje kuba uhanganamo n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ariko u Rwanda rwakomeje kugenda rubyamaganira kure ndetse narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba ifasha umutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ukaba urimo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. kandi nkuko raporo impuguke za Loni zakomeje kugenda ziyishyira ahagaragara, zavuze ko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikorana n'umutwe wa FDLR. Mwari mudukurikiye rero mu makuru n'ibiganiro tubagezaho. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, gusa wowe udukurikira mu gihe waba utarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, nagushishikariza gukandaho maze ukazajya ubu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Rero mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho, reka amakuru yacu tuyasubikire hano, tuzongera mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.